aha Nsempa fie media sabre yaba be piem o Dormaa hinkro ene wa twe wani hwe ne ekoso a grand deba kese pa na ekoso Dormaa hinkro ha se ya cutting of sword beba so man panyini His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo eba be piem o Dormaa mam ha se na wa ba be cut sword e Presbyterian Hospital nyankopon me yensa kan wo 1955 and exactly 65 years yensa kan hospital and oman panyini eba be cut sword ama yensa aka accident and emergency unit special one pa ama Dormaa di achi na hwe ne eboboba e was habre mu streaming live on Nsempa fie media YouTube you are there Facebook you are me pacho sabre won say projects are ekoso ana sabre wani egusu a wo hwe oman panyini ne sword cutting ceremony a ebekoso kese pa enne dadue yi na nyankopon so adi hu afofi pa ama ensu kese pa ato afri enra bepim sabre egusu a eto baby obono region here egusu a de eto we live from Dormaa hinkro na muni achi yeba kokrom yakwa kwahwese de krom asete aha de security system na very tight pa fire service for ba be piem wa ha military for wa ha all the stakeholders police for ne ho ade nyina panyimfo akukudam nyina ba be piem wa se ya omugusu a omo ede enuema tutu kwam ama ye twen so oman panyini ba be piem e wo Dormaa hinkro Dormaa anti di achi na obehwe de aka medi kan kan no aha afe na yegusu a ye ehhehye enwema nkrofo bebre efri kronki to mu a ewo Dormaa mu ba aba be hia nana His Excellency Addo Dankwa Akufo-Addo say ene oba be cut sword ye ba benya accident and emergency unit ewo Dormaa hospital say medi kan kan no 1955 65 years and never me sure say anhwe kra na eche me papa ye benya abranche bi wa say ya na ani gie nku anti masa ofrin fa na bae me ba jo me fi akra ofrin kran oh my god no smacks na ye show no mama goza no me pa cho no smacks no twemu de no kosoro because me ma bia me de no aha sa na ye fe me pa cho e de na de bae oh meto MPP t-shirt aben eche ni bibia opebia ha obenya bi wa se bebi o man na mampeni be ko bia ye dinachi novo bebi o be ko bia ye dinachi ba fi we no yale ni nta ma adwuma na slow down kakra ba ye nimsi ame be ya adwuma ye dia bibia be ye okay akra fine fanati me wo weja old barrier oh gba we side ewa na me wo na ze say azu na be che obi ana oh metia mi na anfo nyina omo akra omo nim say omo ni ahin na eka say omo hum so me say me a bibia ye okay wa say ye da say enti ena wo hwa panifenially asi party ntade ne ho ade party ntade ne ho ade wo twa ene no business na wo me say ye bae no efiti amachi na nsu atosa bae nim say ntu a nkofo mra de mampeni ndru ade na bibia ye okay nim say o meta de o meto wa asa unim se nsi tonto de yenshira oh yenshira pa bete yesa na esulo ye dwuma ne down nti nkensuo ni de te man ya kakra nka be ma dwuma na akoso pa ya guy no ya guy bra no ya guy pa sister patron ye be din komo ayima oh ade waja oh no ade no waja mmedi bia na me asa poto hey Epo tu,